السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرنا بركة أزنة وكموري هن بابا نوجونا إن شاء الله. أجلي اللي جوترو لا بيو زيرو لا سالير ماولا ليندلي رينتي وجو إن شاء الله. ريتوكانا مويو ريكي هاي ritodo na le joto ne baridi ne mvua no pepo bamo zo mongo ze decoration za dunia za haja zi dekore dunia inu rienshindo inshallah wenge arsido shangaya eni zijohuja na rahimide Mwenyezi Mungu ba kabati rjojwar zienshi watine mnyashu amara bili. Assalamu alaikum. Sirengesho bashinu nifanya video yenu hadanzi na toroa moyo ranguba la hatabanu rilo juma ushemeza umbabanu yekomori hatu iwasulio imakati yanu sirengesho bashinu okasi wahenjume esu sinkuyu rilonio rahanio le toroa moyo rilonilo ndele toifa la hatu umbabanu la honda novanu liwasulio leo na mahuni. Salamu mtukufu hajimba iswali mluni paraka titimizibano inshallah. Merci. Sifanye shobashinu nifanye video yenu ha video na yona yakaya ifanyiwa ni mwana nyasika o hajiundu komori mwana nyasi uo abalana uyabisi amfikirne liyo hadubilwa ni mafujari wajibao uso wata mapesa si wangu wakautahanongo selonda au kati mapesa zabari haja daraje diyo kaitoi rahi ya mkomori asa ngujibeo harima daraja taiyo ya ndongo yoka komori hukatabu hatasha daraja zeheliyo karjaparo enshe daraja hiyo leo rahasara haja daraja hamandiyo uyo mavuto maya na tabiambi nziro ya kifujari na ufisidifu leo yakahuja iriheletaji nandi hadisi ya alama nziro hamanda hiyo yansira kama nsi ya amani yukaya mwanadamu hapa hangu jokaya na uziro hoshida ya rohe mtana hagari kwa johamba yukaya ya rohe masihu wayeche waili kwa johamba wayeche ivenge silisha mdudu na si wahenjume kazi tsuri shangaza okaya amba mjizi wa ndongo ndio uzijoa mwiso zaidi ya mahamiraru rikana susi na torola moyo ya siasa mshinzi ya bali wane komori ya leori lonio inu ya 2022 maudu rijoka uwaswili 2023 ya torola moyo ya siasa nziro ya baliwa ni raia mkomori au dhamana mkomori ya haja ulio leo ya kansi yabo kaja kansi hanzia za demokrasi shaha kansi hanzia za ufuaku wa yezi haja hoka ya hakansi hanzia ufuaku wa yezi hardi haja hata marisiza harimwa ikomori ya hatu mkomori ngudhulumiwa za haki zahe mkomori habeho daraja ukaya hende mahakama hadhulumiwa haki hae katu subuti ya dai yambu kaya ala kulli hali vanu sidhulumiwa hakinu kejabidi kejau ibidi ala kulli hali ukaya hakinu ikenamna fulani ni hunde za haki zangu za stahiki letwaramo ilongilo la wakomori ya madasi wabidi walekeze au kaondoa hensi ne amani ya hensi sha warengensi hatu waiti iso leo rikahuja riwaswilie daraja yukaya sizo ala kulli hali mrungu himisiwanziani hatolwa puchari mruha himisiwanziani hatolwa igongo bali ze muamala za hatu ngazendao ngazi menye wao alama yotoka wanadamu wakanti wafikiri hata maisha maziro na utabu na ufisidifu kaonguo mwanadamu hakanti sababa hata katsona mba taratibu kaonde mapesa umpolezwa yabo wanjao malukani wavunzo maluka hata kwa tsona na tamani abahangu anzo wadoa urenga mali nano upwazitwa ngwanjao njia harma zenzia mbali na mbali za komori ni ujo parisiwa habala gari ngewae chanziani au ngo waili abo bala he eshahishi hamaji ibenge yonde jitahidi akaumtongeza nije nifanye live yenu
nishemeza janga sina mahamiraru ilo juma ushemeza gasina mahamiraru ya utukivu yahomba bahanu rahisi rihisio o bahanu ya Komori hatu endo ya reme. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Le taifa la Komori rika taifa la kamasikini. Le taifa la Komori rika taifa yokaya karjakana tsaza hatu. Le taifa la Komori rika taifa yokaya kabati manadamu yoka hakahunda saleri heni mwezi. Shawaka utulivu hokaya hakahunda saleri hakahila amani daina ze famili. Leo rika huja rinjize ze mpamruki. Leo rika huja rinjize watu warazi warenga eziyo kitovu adabu warenga le taifa la hatu walirumao kiwanazi jomba hamabangwa rumao mabahamsiru wadiwa za ukaya yinu daula yarengwa ni wandu wakanerumbi wawania le taifa linu watinoka wati hadamu ibidi rijerirenge amani wandu waiwania le taifa linu omba banu walala au walona moyo wado nando hokaya mbokaya kairi manadamu uona ndo hana ukando ngari aminio enye mbaibenyenga kabaki duniani hawania ze kanuni za hensinu ngari aminio ikangono hensinu ngenda ondo ngari aminio ka ala kuli hali hatojodo siuha hama mrulo na fleri uli rozi ukangari aminio ikahuwa solidarajo yokayanga na fleri ngoli rozi le fleri lila lo burudiha lo henjeza maruru na mavushe mema yonukia wandu abondo bahanura kahambuka yao wakomori kao leo ngwarenga wensinu waendese makomori kao ngwarenga wensinu waifanyie sharafu sikafikiri okay sharafu shahao gasjobaki harima raya mkomori uliovonsi juu nani uliovonze yadohisi yokaye nsi hangu leo maudusha ngarjuka ya harima swarafa njema na irumbi na imani rija harima zetabunziro yokaya tsasi risari waswili vala vahanu si wahenjume rakahura rilatsao ze wakati za hatu rilatsao mahaba ya hatu nezefami jumo tsofikiri noshiwara eva nungar jofanya nraze ndrini tabu hamada zilarzi wane eva nungar joka fanya ndrini ili rwani lele taifa la hatu saizo zisazishia mpaka zisazende daraja ikao hata zishilia wanadamu ikao ngar aminio kaya sheirumisha hao sishimia wasa wandisu wa malaha heheli obanu Komori ya waswili dovia ka aminio kaya ngar joka poroshindar waswili daraja heli dovia ka aminio kaya Komori van malanziri ya rao vanu ngar twanza ria anahanishe ndongo hamadazim wenji ngwariona unwa kathiru ulatsao wenji ngwaona ukavanu vani relatswane zisabu wenji wa daraja ukangwa ele wao kaifaliki Komori adunzwa yinu inufaliki yosise Komori joni inufaliki yosise Komori ngamani inufaliki yolatse Komori wa Komori wonti pia wabambaye haruma zensimbali na mbali ili wotocha watabunziro na ufisidifu na ufujari wende wa eshindo simundo wa mapesa uundo kaya mwanadamu yelala yasiuhe zensi pia zihanka mambaha shaye Komori ya hatu siramba nsiraka amani sirambo kaya hata ya uhuru wa Komori urengo akawajati hadamu nsizindo wajiwa uti hadamu miro adamu itiha wenji wa waniao zenye huru zao waze watu wakayabo wakana imani na swarafa na falsafa watoshinda uendesi za taratibu yokawa wana na wandu yokawa wakana zombo wana na wanadamu ikawa wakana ze taratibu zokawa zirumie ili waundie Komori che damu waze watu washindi wafanye taratibu ne irumbisha hao na ensi wambasi wandu hili ritone hata shatu na rishinderi wana taratibu ino hata riwane rirenge uhurun watinokari tidamu Mwenyezi Mungu namrehemuni omba banu mlio Mwenyezi Mungu ajalie ukaya vanuka mjara mvuruvu okaya ensi inu ngejohunda wa Komori wajua huja
leo maudundo shao warande service yensi yinu je heli marande yensi hatu service waze wa hatu wabaya hatu ikaomba vanu mlio wenji nga nyo hakini ibenge tsikanzani waswili daraja ndi tsikanzani waswili ya henka mambaha neshedidi ralisi wasi wa Komori esafara leo wadubu monziani abaha wakansi walinde mbavizazi wazifanyata kwa tuhunda wakansi walinde maisha ya usiku wahunde mbendu wale hata kwa tuhunda wajitia honziani ngwajibaza suraya masihu mtana dhahiri heni ujua parisi wabala hesha heshi hamaji ibengeti ka urengesho bahashinu mirongoze haso ndasi wandu ikaonga si harumwe diaspora wao kwa naka utahaka waimru shangirole jamvi wao kwa naka utahaka waimru kozo nezi jirio ekao mshipa udimbele la ngwanzoze mali eni ujo pariswa ya abon kamambaha ishahengwa jumhunta kapa sika urengesho bahashinu nirongoze nyimwenda umwalisa ondwe maele maudu ndo shao ndo nyumo shao mwelewe yokaya Ekomorirakaniyo jana karjaka ulalo mwezini ekomorirakaniyo jana rika masikini shamdu yenda hula mdu akabalo wanahe mdu akabalo wananashe yenda hula wajo ya tembe safara leo kabati zo tembea kabati zo dunga mitero nyimwamba unga mdungo ze twarabu mwenda mwelivaze njema mwepata kabati zo dunga hokakojo subuti ya mbengulezi hizo yende mahala yende twarabu nyesha hechijeshi hemaji elengetika urengesho bahashinu nirongoze nyi diaspora ikawa mhane mazoya okaheni nsamwaha kartu fikinoka sinoto kartu pemele lise wangu na riserende rafanye mashuhudi ewa emguna jele safara leo ze mashuhuli zinu zisikengamane ze roho za hatu emguna jelie abu maharaya rakansi rashemeza hajizima raonre tartibu yosove komorila emnyezi majele ritijiti hasonsi pia umbabane komoria waswili zinuri zamba riziono rizihabili rishemeza hate majiafu yende daraja hata ruku hafu hatawa kabati mrundo ruku jumo fikiri ze tartibu mbiza kaza tilwa Komori bana maisha madziro usongefu yenye mkomori ayasoma na atusoma yatunda mbatama ya leona maudu jana mzaza hatu wa mokanga rujuzi ya houza ze firende rado hibarefu nze maluka lewe mashababinga mwanao yokata wano wahundu daraja wakanti wafikiri hata ompolezo yabo na risa honziani enirjo mparisha bawari mhunse kapa rimboheze mali kakarja munda neze mali zilanga rjo mmenya ze muamala za hao inna lillahi wa inna ilaihi rajiun owenji yo hanyu nyona mamlo omasiwani wanama mlo masiwani wenji wa hao wanama mlio hunu Ulaya nyinde mlo na zemwa malaizo ekale omji na mji ngwashinda nao watonzo lana handongoza mswala tazabatani mji na mji washindana watila na mndo za nyumba za hanyu nya diaspora mzi wa hao zene za mali za hanyu de mitango mwirengao mdama hakume ma20 ngamfanyao le tumolila ili mwende mwatele turu la masiwani wananrongo watitingo rengao rende nambulana ripasulana rizihana hanroza mswalata leonge jo daraja hata ulamu amala wahatu ya aina ya gari rive hao magari ya turu hula ili rahenda mndu ya jo yazungulie harmwezi siwa za hatu amani na usalama ya furahi yenu ana ya jodunga nao ya furahi yenu ana nasha jodunga nao inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Ekomori remebai iwaswili ila vada bahanu uhanduza misumari waka uhanza warasulisheo rahana ramparani rashemeza emajia hafa jumo shemeza hasonsi pia ewe na ranahana reshelebe Ekomori ngendo awasuli daraja saila karijamba wandu walovanu wavehe wandu wa binguni no watende banu kwa javehe wandu wa binguni shaye amani ya Komori nge bidio ristaiba ulandu tajiri mhuyu rakanu Komori de amani lewere ya Mkomori katsumunda mbahindu ya hala shahaka haka mkina ivu zabari haka mkina ivu ya hemwe nanya ule Ulaya ukaya ola handroshea haka mkina ivu ya endri ya hemba vi tinti
yakaonge balangu ihundo wakaushinda werwaliana leo ruwasule dara jayo kaya si wana nanyi raunde bahati rilio malamanda hunu rifono fwa sababu nensi hatu wola dhalimu katili fujari ya renge komori katina rongo katindo tokaya nguro no wanadamu wato hindu yeri sijini yeri tomwa manani inna lillahi wa inna ilahi rajiun wananyasi wakawa komori wasawa warendeje wakati na tamaya wakahelewa yokaya wananyanyi wakaulaya walande zetama za hatu na toi wa iulovanu yabidi yabamele turu la wananyasi walohula nguwatomoma nani katsuona na thamani ngutsona na zindukavu ebenge ondwala jokiri mwendo wabadili fikira jokiri mwendo wajikosantre na ndongo zindo jina ebenge abaha kartina mweyo kari hunde mbahindu na ripwe hitwa nari ni mrujo mparsana mwamala hunu nari urenge ebenge tika huja nshemeze jabon lo jumo shemeza rilo jumo shemeza hawenji na wenji no shemeza danzi la mtu mngula he komori hatomba banu ya rema ekomori nungarizamba ewe ekomori nungendo hule ekomori nu omba banu yakaza banu inunge tsumba lo isenga mani inunge tsumba lo ende hata harma pasi liremme bala ekomori ngari hunda ndongwendi kartsina ndongorzi hundao katshonga no tsovu no mavuto maya itongeza la mashababi kao wajana itongeza la mashababi kao wajana wakayabo wakana mazuki wao wakawatendea wakawakinaivu abaha wasawa desespereha kwa tuona shawiri katindo tokaya ngebidio ezilio mula rizibelio jahunu noti ukanga rizibelio amani na unro shangari rengawe zilo hula rdoji baza suraya rehunta kafa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun zenti zinroji wokopea zenjema waeneza harima zenti zao karti nazokopea hokai madhamana walo ya bondo wabidi wasolitishe mashababi bondo wabidi wasolitishe na njema hata wasulidara jeheliyo madhamana walo yabo tideheliyo esha wahafilishani de mabosho hao nezefami za hao wakena banki zijojaza mali na valera ya mkomori ngufu hahudu na valera ya mkomori ngufu anzaya valera ya mkomori ngufu homa vutomaya hokakatsuona hata alama yahe toma ya hahe kuya jwamba mwana mkomore ze etapu zibiri pia yahe mashemezo lo jumu ya shemeza ranguva la hata bana kabati etapu mkomori ya tuone siwa isa kazabakinda hizo wakabwanda ya werole na hitwa wepulo kenda hapo mruhitwa leonga mwishia wezajiri hokata hizo abahangwa njao nzia hoti msiruni ya rajo karambo kaya iho itunzuyu iho ndo kapitali iho ndo hafanywa aja ukama ndo msirujo hakuduro ono idalwa enzie balwa wafanya hizo mtana dhahiri masihu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wakauzifanyezwa wazifanya wajinga waelewa kwa madhamana wale yabo kwa jahafili haufujari weheli hiyo wahafili ando wendi mrwa siasa ulo bangweni de nao wanwe siasa de nao ndo wahafili hanaye wajo hende nizofanya hata wa mweli mine shaefu jarundu wa komori wakwa tina hajanaye yonde manara wasuli daraja heli yokaya ngwajo ujahao kapitali kwa nahenda itunzuyu au wahenda mahala toka uyanti yokaya mahala hule na mji wafanya ndongoza helio shando kapitali hatu wafanye tartibu mbihamada hizo emana rawasuli ya vondo ngende riwasuli yabo daraja hiyo yokaya omadhamana walo yabo esha wahafilisha mndwa siasa hamadao esha wahafilisha mundu ikaongwa hisiyo kamaudu ijokiriaja warenge plasi fulani ngebidiori mkaze maanyo bal hata rimtonze zo lemenguni ili njenke banu mtoka jumo renga zemaliza hekomora ebenge tsiondra bahatino nijani shemeze jabo kwa mimkaidu shemeza heza barizin yokaya ewe karana hana bakabati etapuratu vira siwa komori nabo hizo pia waongo na wandu walona mipanda pada wapasho wonao
wandu hamanda uwa wadubia wajoto wa mipanda pada ila wa wadhuru ulo perda harmaza noezo ndami njosa Komori nende narenge mnagari wahangu nabenga mtembe wa mahame masiho ni parso bala nhunto akafa hasibabu rali kume wajohanza wanwembaji botsi rali kume kwa jona no wazira ende kwa jamro akaunda ajya rali kume ejungiyo mengo miraru mdumu waju ono hasibabu rali jana utsojo shinda wa ulivana awili ngejoka uka ajali mweze roza hatu zike ajali waheza roho za hao kanga aminioka wao ndo hamanda wao watu wanadamu ukaya ngao na zeroho efubani zeroho zao ani wasawa walata o binadamu no hayati de maana wasu daraja madai ebenge yonde message yangu hizi habari zijiro zenu yokaya hizo pia si maranya wa Komori sisi derlo maperda hazeno hizo pia rizamba jana rizamba juzi ngari zambo leo maudu sitojo zamba heni hali kanga sina moyo sitojo zamba shanga mrengo eshobashi nuniambie ma je viens wananyasi kama mundu bahati ngani harma ya dunia kamili wakati hamanda unu nyusa vacances na mjihudu humu nyimbaleo wanahanyu nyimbaleo wananashe na mjihudu humu eni ujoka henda sha naesheleyo kaya iyo edaraja ra wasuli harma edaraja hiyo na msilewe kanga mjoka hunda mahakama yo kaya hukumu mrujo kafanya ndo hamanda hizo bakwa tsina hajanizo ze haja zao lewaza aliyabo alo yabo Asumani abo alo yabo hafirishando Ahmed Abdallah Muhammad Sambi baende mrwasia samandaye hafirishando hafirisha Mamadu baende mrwasia samandaye hafirishando hafirisha Razida na wao ndo wa hafili hanao uka uondu wale ukaya maudu wala ijokira jarenge plasinu na maudu yerenge plasinu heizo ni waredao ngwajoli vakiswa selondaye ivenga onde ya hafili hanao ukakatina susi ya hemaranyia esusinde roho hahe ngujota pilale kwa mola hahe ivinge kanova nafasi wa siasa wao sha ola mruunzi leto ifalatu katina janao ivinge na mpulanezi toka ndani inanda zila reshi ya hunu ulaya yokanga simunu ngariono wananyasi kao ngwa hunu ngwa ulanao abo yakai wanwanru dasi tukaya bano mzunguka joshina onda taratibu ando ala ya undasha wili shabada balanda sawa sinderi tushe wao katina hajanasi haransi ono venge ngarju jihada hema furahatu le kondondo la hatu nderi jo tia thamani ne ladha ya hesha hula rishipi hao venge raya mkomori haswa ndawo shangiro le jamvi ulo ulaya odungo sokomori wendo wajiunde Komori wao wajikaguleo wao kwa naka utaha kawe mru wa jamvi omshipa hao dimbalala hokangwa nzo mashara obo wanzo mahali warumie hokakabati hazi omavutoma ya ureme kabati espoir ya shababi ne ranya mkomori hende daraja yokaya ngujopa hitwa nonde alishihu ngujopa hitwa nonde zihizili eshongo ajuka uzunda nando dola upashu ya urengwe taxi zemengo minanezi hao haende ni hatabu izongo ajuka uzuhunda nawe we ujiremwe ukaula ulaya ngwendo warenge mapesa uyatsambaze we ujiremwe ukaula ulaya ngwendo wabiaze Komori wende jopula shehitwa naritsanganyihe rizamba naritsanganyihe riwane zila basi kartuwa na siasa siwasaya ngaranzawe ranya mkomori ya nshindo amani akahula amani tiyo ya saruha ya ndambio ya chawa ya ndonko nsujwa hata endenda huvi amani rijihunda uharima nwende nga rijihunda uharima mavutwa maya na tabunziro na tuaro la roho yokayo sonti pia ni mdunge na le tuaro la roho iloka eba vanune ne sahula tinato parsa mru yani pasha hitwa okayangu ngutojo na kawo imru ya pasha mvio ya laulaya laala kan besene mtinza banu ngutojo roha mwazi iyondo mbaba hanura waswili yewe zesusi zatu zikanti harma mashuhuli nandongo za batani karutweshelewa hayati watu yewe zesusi zatu yoka zibaki harima wanadamu watubidi wanadamu akena susi na okaza susi zanyu wa Komori zibaki za ndo
zibakisha za hangu miwambo kange bidoba ke mabadiliho zesu zao zibakisha nalo zibakisha za Dr. Shami ufanya darasa wambo izo hamba ni Mungu kaamba jawamba jao zesu zao zibakisha nalo zibakisha na Fahardini zesu zao zibakisha nalo zibakisha nema na mshatu bishara zesu zao zibakisha nalo zibakisha Nadim Abubakari no wasaya na mfandu jupei izo ndo vanhu zesu zao bomkomori zabakisha bale ongar ozaure hamba katsi jao shaka ziti za heola dhamana yabidi yavile amani ya Komori yahola dhamana ulovala utufikiri rongo kati ndo tsokaya ngamrengo le pango linu nirumilie hola shaola ngamjojwani mbedingo le toifa la Komori lisalangamia ye amani ya Komori isairoro ivuyu le josili hao mbinguni elo lokana ndo lohenda lifanya mayingu ridone mayingu kataya langa virao abondo bahanu amani ya Komori ya baki nguna rinusuru yari nikeshwa daha na taufiki zo shindari hunue wanadamu ikaongo harmensi ya Komorila kwa tu ya nziza nsila zema shango harmensi ya Komorila ngwanzi zawe mabosho hao ya mapesa ya riba yao wenda heji ha mapesa ya riba na nawili za riba Nyezi mguna rive imani neshwa daha sho shinda ndo hamanda wanu riwa hunue na konensi ila wajo wanadamu wajo ukana irumbi shawandu hindi dele toifa la Komori shawandu hindi ndensi hatu nebera munele jimbo la toifa wando wanadamu kaongari wombea odua yokaya washinde wajarmenti ya Komori hiyo ili walelele toifa la Komori amani na ukweli izo de message muhimu na kama muhimu ni vehe nirongoze haswa tan Dwana maika ongwa lao hunu wase Komori niwambie okaya jana ukaujwa webale mwana hao wembe hao plage yetsandaya yenda hula ye sakariha ye la fumbu jana ukaujwa webale mwana hao wenda hula harmaze region za hatu wetembe hata 2h du matin ukaujwa wetembe hemindu hagari alhamdulillah eleo hembangwa kuna uleziza hokaizo na mbati fanya atufikirika wa mtezo rangu ho kapitali wajua okaya ombabanu yabo nonsini balabado kalbaladi ngabo mapolisi walo yabo wajua wafanya ndongo hamanda hizo ngari aminio yokaya hawallahi abo armweni jinze hatu ila eni wakati wajonja hiyo abo kia kwana ukana pitia amba rongozi ebengi hata mpakande havo nari tsanganye matsa Nyezi Mungu yaribe imani na irumbi showani yale le toifa jema la hatu la kajema batani la sala roho kotoni Nyezi Mungu yajelie wandu kaongo unaweza fikira mbi hizo Nyezi Mungu ajele zilawe ukayangu ajohunda hazi arimanti watu hazi yo haki wake tabia mbie nziro hazeli ya he shababi sibahi shababi rujo ukaya hende universite hasomo ibidi ya jabaha ya rejeza zila kaye uamza wakamhulia na ekolaji ngukonti yabo katsina hata mbarongozi ya ifanyao hatombe ukangu joharma hima na tabu nziro zeheli ebenge mguna jelie ukaya wandu hamanda wao wajetoi falju ukaya wao lisikinie eshababi mkomori henda fikirambi hamanda hizo zilawe wanadamu ele ukaya leo eni ujo shinda hahundu mbahindu ngeniyo haja vanu nguirumio wala ila sawa na mibalanga minionga mrumio ikarwa sule daraja hiyo abongara aminio kale toifa la hatu ngali jo walia imani je imani yakayabo ka wandu akayabo heni mnukaja toka fanyazi Komori heni mnukaja toka fanyazi Komori shani hakayabo hakauona mwananyangu fanyo hazi akaheleo akamkina hivyo kaya mwanama ngundo zemali zila shabalela saonga mhundo mwanama ulo ulaya ulo na zemali uveho hunu bala ila sawa kanga mini yoba la kabala eroho yangu ikina kabala rangu mwanama ngeena balanga mina izo tsinde za haja leo okeza haja ngari shodu ne ndwajina ratsu ka amini okaya ngarjenda daraja ka rienshe dunia hiyo dunia hiyo ndio rienshe yo leo ebenge pia zibadili nguna rinike swara fanjema inshallah ebenge na ribasawa kazi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh salam